Кулланусы үҙебеҙҙә етештерелгән сифатлы продукттар алырға хоҡуҡлы һәм был хоҡуҡ Башҡортостанда етештерелгән тигән программа менән тормошҡа ашырыла. Әле республикала барлығы 33 меңдән ашыу тауар ошо марка аҫтында етештерелә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы сауҙа һәм хеҙмәттәр министры урынбаҫары Илһам Бикбулатов. Һаумыһығыҙ, Илһам Закирович. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Башҡортостан тауарҙары Башҡортостанда етештерелгән дә күҙ алдына килтергәндә, беҙ әлбиттә Башҡортостан продукты тигән инде хәҙер брендҡа әйләнгән күренеште күҙ уңында тотабыҙ. Был ысынлап та брендҡа әйләнде, тимәк. Ысынлап та был эмблема бренд тип әйтергә мөмкиндер. Ни өсөн тигәндә, мына беҙ үҙебеҙсә магазиннарҙа, ниҙәрҙә, кибеттәрҙә йөрөгәндә ҡарайбыҙ, шул эмблеманы күрһәк, иғтибар итәбеҙ, шундай тауарҙы алырға тырышабыҙ. Ни өсөн дигәндә, быныһы дөрөҫтөр ҙә. Был брендты алыуы үҙенең ниләре бар, талаптары бар. Был брендты алыр өсөн предприятие, беҙҙең Башҡортостан территорияһында булған предприятие, Башҡортостан предприятие булырға тейеш, һәм дә инде аҙыҡ-түлек нейенә килгәндә, аҙыҡ-түлек продукцияһына килгәндә, сеймал беҙҙең республикала үҫтерелергә, республикаға булырға тейешле. Һеҙ һыҙығыҙны алдығыҙ, әгәр аҙыҡ-түлек була икән, тимәк, Башҡортостан продукты тигәндә, беҙ бары тик аҙыҡ-түлекте генә күҙ уңында тотмайбыҙ. Продукт Башҡортостан, Башҡортостан продукты тигән проектта беҙҙең 858 предприятие ҡатнаша, кергән инде был проектҡа 33 мең тауар менән. Ошо тауарларҙың 80% аҙыҡ-түлек продукцияһы. Күпселек аҙыҡ-түлек. Күпселеге аҙыҡ-түлек. Шулай ҙа, тимәк, башҡа тауарҙарҙы ла ошо марка аҫтына индерергә мөмкин. Башҡа тауарҙарҙы ла ошо марка аҫтына индерергә мөмкин. Индерелгән дә 20% битендә, бая әйтеп үтеүемсә, быларҙың инде мына әйтергә анда косметик ниләр дә бар, тауарҙар да бар. Шуан мәҫәлән, Октябрьскийҙың предприятиелары беләбеҙ, нидән эшләнгән, пластиктан эшләнгән тауарлар, шундай тауарлар да бар. Уларға инде талаптары предприятиеһы беҙҙең Башҡортостан территорияһында булырға тейеш. Теркәлгән булырға тейеш. Адресы шунда булырға тейеш. Предприятиеларға был марка аҫтында, тауар марка аҫтында берләшеү, унда теркәлеү ул нимә бирә? Был проект, беҙҙең проект, продукт Башҡортостан продукты инде был предприятиеларға ла ярҙам итергә йүнәлгән тип әйтһәк дөрөҫ булыр. Ни өсөн тигәндә, был эмблеманы ғына алыу түгел, был эмблеманы алғанда, был продукт Башҡортостанға проектҡа кергәндә, беҙ инде тикшерәбеҙ, сертификатлары булырға тейеш, бөтә сеймалдарҙың сертификатлары, бөтә кешегә хәүефһеҙ булырға тейеш түгел, ул сеймаллар и продуктларла шундай талаптары бар инде. Шуларҙы тикшереп, шунан ғына беҙ продукт Башҡортостан продуктына проектына кертәбеҙ аларҙы. Үҙебеҙҙеке, тимәк, сифатлы. Үҙебеҙҙеке, тимәк, сифатлы. Илһам Закирович, был талаптар, ул бит инде сифатына ғына бәйле түгел, ул предприятияға талаптар ғына түгел, ул сауҙа һәм хеҙмәттәр министрлығы тарафынан был тауарҙарҙы һатыу өсөн дә ниндәйҙер ярҙам, булышлыҡ итеү, моғайын да күҙ уңында тотолалыр. Башҡортостан продуктын бары тик беҙҙең республикала ғына һатып алып буламы, әллә күрше төбәктәргә лә сығарабыҙмы, бәлки сит илгә сығарыу мөмкинлеге лә барҙыр? Ошо проекттың инде беҙҙең бер өлөшө тип әйтәйек, был берҙән беҙҙең Башҡортостандың предприятиеларына ярҙам итеү йүнәлеше. Икенсенән беҙҙең һатып алыусылар, беҙҙең Башҡортостан халҡы сифатлы, хәүефһеҙ продукция алыуы бит шул маҡсаты. Ә предприятиеларға инде килгәндә ошо проектта беҙҙең тағын бер йүнәлеш бар. Ул инде федераль селтәрләрҙә, сит илдәрҙә, икенсе өлкәләрҙә ошо беҙҙең предприятиеларҙың тауарҙарын алға этәргес булып торалар тип әйтергә кәрәк. Тимәк, беҙ Башҡортостанда ғына алмайбыҙ, күрше төбәктәрҙә лә Башҡортостан тауарын күрергә мөмкин. Бындай эмблемалы, бындай логотиплы беҙҙең продукция, Башҡортостан продукцияһын 15-ләп регионда күрергә мөмкин. Һәм дә инде 6-7 сит илдә лә һатыла.
Был бары тик ниндидер сауда үзәкләрендә айрым нөктәләрме ул, әллә ниндидер селтәр, супермаркеттар селтәрендә алырга мөмкин? Кайдан гомумән алырга мөмкин безнең товарларда? Булдай товарларды ул селтәрдә дигән түгел, булдай товарга логотип битен товарга бирелә. Һәм дә шул bunday производитель yetiştirүсе ниндәй магазиндар мән дип әйтәйек, ул булган селтәрме, Башкортстан селтәрдәме, или федераль селтәрме, яки бәләкәс кенә магазинны авылдагы шул кайда продукция бары битә, шунда инде шундай продукт алырга мөмкин. Сикләү юк, димәк. Сикләү юк. Үзебезнең yetiştirүчеләребезнең республикадан ситкә сыга алуына нимә булышлык итә? Нисек улар был мөмкинлек менән файдалана алалар? Бұл проектта инде без үткәрәбез төрле ярминкәләр, шуан бuna безнең битендә бизнес миссияләр, безнең хуҗалар битендә ситилләргә барып, шунда теге совещаниеләр, мероприятияләр үткәргәндә лә безнең бу ошо продукт Башкортстан проектында катнашкан итештерүчеләрне без үзебез менән алып йөртәбез. Бу инде максаты нидә? Шул безнең товарды күреп, белеп, сифатында шикләнмәенчә дип безнең производительне күреп, нитергә танырга тиешләр битне, шундай максат инде. Шундай килешү. Шундай килешүләрдә төзеп кайтабыз. Шул ниләрдә апарабыз, итештерүчеләр менән бергә барып, шуна ситилдең хатуслары менән дип әйтәгәндә, или икенче өлкәләрнең хатуслары менән килешүләр төзеп, шундай эшләп алып барыла. Әлеге вакытта безнең yetiştirүчеләребез нимә сыгара республикадан ситкә? Бәлки күрше төбәктәргә, бәлки сит илдәргә лә? Сит илдәргә, күрше төбәктәргә иң беренче инде ул безнең икенче бренд дип әйтәйек, бал, һөт продукциясе, ит продукция, шундай продукциялар күпчелек сыгарыла. Сәйдәр, үлән сәйдәре, шундай продукция. Безнең Башкортстанга бәйле үзебезнең брендларыбызны хату итәбез, димәк. Хату итәбез. Ул бит инде бер яктан хату итәбез, безнең yetiştirүчеләр килем ала дигән һәмәк бит инде һәм дә безнең Башкортстанды ситтә танытабыз. Бына һала бар. Әлеге вакытта нинди сит илләр менән бәйләнештәр бар? Әлеге вакытта безнең инде шул 67гә якын безнең yetiştirүче хату итә инде сит илләрдә, ул Казакстан, Үзбәкстан, Белоруссия, шундай илләрдә, Арабский Эмиратка менә бал хаталар. Бундай мөмкинлек бар, димәк. Бундай мөмкинлек бар. Бугаса был марка астына берләшмәгән, бугаса был маркага инмәгән предприятиеләрнең әлеге вакытта кушылу мөмкинлеге бармы, әллә урындар сиклеме? Әлеге вакытта юк, урындар сикле түгел, әлеге вакытта мондай мөмкинлек безнең предприятиянең һәрберенеке бар. Әгәр дә инде шул критерийларга дип әйтәйек, тап киләләр, алар сырьёлары, әгәр сеймалдары, әгәр безнең Башкортстанда эшләнгән була, нигә безнең сайтка кирип, заявка калдыралар да, шуны тикшерүдән үтеп, логотипты алып, шул бренд нигә керәләр инде, брендка. Бер единый бренд дип әйтәгән. Бердән бренд дип әйтергә мөмкин. Бердән брендка. Шулай итеп, үзебездә yetiştirilгән товарлар сифатлы һәм улар тикшерелгән дип әйтергә мөмкин, уларны сатып алырга мөмкин. Ошо проект буенча тагы нимә өстәп әйтергә? Ошо проект буенча инде әйтергә бу проектта сатып алучылар шикләнергә тиеш түгелләр. Ни өчен дигәндә, бу проектка бер тапкыр кирдең дә, шул логотип кына кую түгел. Монда инде без 3 ел һайын аны яңартып тора кирәк. Яңартканда яңадан сертификатларын, ниләрен карап кертәбез бит инде. Шуңа инде шикләнмәенчә, безнең продукт Башкортстан продукты дип шикләнмәенчә алырга мөмкин. Ягъни әгәр был марканы алдылар икән, yetiştirүче уны даими исбатлап торырга тиеш, шулай бит. Лайыклы икәнен, Башкортстан продукты дигән исемгә лайыклы икәнен. Димәк, бу yetiştirүчегә ниндидер җаваплылык та өстәп әйтергә мөмкин. Җаваплылык та һәм дә патриотизм дигән тагын бер ни бар бит инде. Патриотизм хатып алганда ла, менә үзебезгә килгәндә, мин шул продукт Башкортстан дигән әгәр логотипы булса, шундай да алырга тырышам. Һәм безнең халык, Башкортстанда яшәгән халык тоже шулайдыр дип ышанам. Әлбәттә, кайдалар ситтә, күрше төбәктәрдә булганда, үзебездә Башкортстанда сыгарылган, yetiştirilгән продукты күрүе кибеттәрдә ул зур куаныч һәм горурлык. Рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, инде yetiştirүчеләргә уңышлар теләйбез артабанда. Рәхмәт.
Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Сауда һәм хезмәттәр министры урынбасары Илһам Бикбулатов булды. Башкортстанда yetiştirilгән товарлар турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.